Assalamualaikum dan salam sejahtera. I hope everyone is doing well at home and please stay home, please stay safe. Let's go through this together. Okay, in this chapter kita akan lihat kepada measurement of variables, specifically scaling. Now, sekarang kita nak letakkan number. We are going to assign numbers to our variables. In the last lesson kita operationalize the variables. Sekarang ni kita nak put number. I hope at the end of this chapter you are able to explain what are the 4 types of skills and you can differentiate between the skills, and then you know when and how to use the different types of skills. Okay, what is scale or skala? So formally we can define scale as tool ataupun cara untuk kita membezakan antara objek. Objek can be individuals, can be firms, can be countries or anything. So macam mana individuals dibezakan antara satu sama lain untuk pemboleh ubah ataupun kita katakan konsep yang tertentu. Alright. Then here we use scale to assign numbers. Kita nak letakkan number kepada sesuatu konsep ataupun pemboleh ubah supaya kita boleh run analysis, right? Let's look at the first type of skill, nominal skill. Okay. So this type of skill allows us to categorize or classify or group the subjects without any order. Kita tak pentingkan order ataupun turutan atau tahap dan peringkat. Kita just nak groupkan sahaja kita punya respondents ataupun other subjects lah untuk sesuatu pemboleh ubah. Contohnya, okay, so respondents kita mestilah terdiri daripada dua gender, betul? Female or male. So kita nak tahu bila dia jawab soalan questionnaire tu, dia tu jantinanya apa. Kemudian kita ada pemboleh ubah yang memerlukan jawapan yes or no. So itu adalah nominal juga. Yes or no. Contoh daripada soalan questionnaire yang mungkin you pernah lihat. Okay. So dia akan tanya what is your department. Dia nak tahu you belong to which department. Okay. So antara department-department ni tidak ada turutan, tidak ada tahap-tahap dia. Just kumpulan department. Okay. Dan seperti contoh tadi, what is your gender, male or female? So kita ada ranking kat sini ya. The second type of scale, ordinal, is also a qualitative measure. Kalau dalam nominal you just nak groupkan, you just nak categorizekan you punya pemboleh ubah ataupun data. Dalam ordinal scale, kalau you use ordinal scale bermakna you nak bezakan you punya sampel ataupun pemboleh ubah itu mengikut ranking ataupun turutan atau tahap dan peringkat. So keyword here is rank orders. Pengukuran ini of course lebih bermakna berbanding dengan nominal. Nominal kita just groupkan sahaja kepada beberapa kategori. Sekarang ni kita nak tengok antara kategori-kategori tersebut yang mana lagi baik. Which one is better? Okay, itu ordinal. Kata dasar dia daripada order, turutan. Ya. Contoh, kalau kita buat kontes, kita ada pemenang. Pemenang 1, 2 dan 3. Yang menang nombor 1 of course lagi baik daripada yang menang nombor 2 dan 3. Betul? Contoh lain, rating. Kalau you guna certain app, kadang-kadang dia pop up. Okay, would you please rate our app? So you akan bagi stars lah kan? Okay, of course yang 5 stars lebih baik daripada 1 star only. So ini adalah ordinal, dia ada order. Ada kita kata ranking ataupun tahap dia. Ini contoh daripada questionnaire yang you mungkin dah tengok.
dalam mana-mana soalan kajian selidik. Okay, kita ada less than high school sampai yang paling tinggi, peringkat yang paling tinggi pengajian doctoral degree. Okay, the third one is interval scale, pengukuran yang bersifat kuantitatif. So, dia lebih baik, lebih meaningful berbanding dengan ordinal dan nominal. Sekarang ni kita mengukur pemuli ubah menggunakan jarak di antara dua titik. Contohnya, test score kan. Kalau yang lulus, dia punya total marks dia antara 40 hingga 100. Ini yang saya maksudkan dengan distance between any 2 points tu. Antara 40 hingga 100. Dia ada had dia. Okay. Next example is suhu di termometer. Okay. So, antara point berapa? 0 hingga 100. Okay. So, dia ada jarak tu. Ada jarak 0 hingga 100. Tapi, 0 dalam skala ini tidak bermakna maksudnya dalam kes termometer ni tidak bermakna tiada haba langsung. Kan? Degree kita kata 0 darjah Celsius itu tak bermakna tidak ada langsung haba. Tak. Contoh soalan yang menggunakan interval scale dalam kuesioner, mungkin you pernah jumpa bentuk soalan yang begini. You diberi skor antara 1 hingga 5. Okay, this is the distance between 2 points. 1 hingga 5. Okay, 1 being disagree completely and 5 agree completely. So, you are required to give a score. Yang mana? Mungkin you tertanya sekarang ni, kenapa macam ordinal je bentuk dia? Yes, partly dia memang order. Dia ada order tu, ada ciri-ciri ordinal tu. Cuma bezanya, kalau dalam ordinal, dia akan specifically say. 1 itu okay, disagree completely. 2, disagree. 3, neutral. 4, apa. 5, apa. Itu ordinal. Dia bagi ranking, specific ranking. Sekarang ni you diberi selang. Interval is selang 1 hingga 5. Atau kalau you pergi kecemasan, you sakit. Okay. Doktor akan tanya, antara 1 sampai 10, berapa sakitkah anda? Berapakah tahap, berapakah degree ataupun darjah kesakitan tu? So, dia tak cakap, okay, 1, tak sakit langsung. Okay, 2, sakit sikit je. 3, sakit banyak sikit. Itu ordinal. Sekarang diberi selang 1 hingga 10, you cakap you sakit banyak mana. Okay, itu beza dia. The last type of scale, ratio, this is the most powerful measure, the most precise, the most meaningful measure. Sebab dia ada absolute zero. 0 dalam ratio scale memang kosong lah, memang tak ada. Means absence or null, nil, none, ya. Contohnya diberi soalan, what is your age? So you can terus jawab berapa umur you. Okay. Dia punya pengukuran tu memang precise. Alright. Contoh lain, berat badan. Kita tak perlu berikan selang pun. Kalau dalam questionnaire kita tanya berat badan, tak perlu beri selang. Dia just boleh terus jawab berapa berat dia. Okay. And ketinggian, sama juga. In summary, we have 4 types of skills. Kita ada ratio, the most powerful, the most meaningful measurement, ada true zero exists ataupun absolute zero. Ratio and interval belong to quantitative, something that we can quantify directly. We can put numbers directly. And then we have ordinal and nominal belong to qualitative. Okay, something yang kita tak boleh letak number terus. Okay, but we can say what is the quality or the kita kata the characteristic, sifat. Okay, kita boleh letak degree, darjah, peringkat ataupun kategori. I hope you can differentiate between these 4 skills. If you have any question or comment, you can drop in the comment below.